noma bezalwa ekhaya bangazalwa bangaba u7 bangaba u7 bangaba u11 bangaba u15 amen hallelujah kodwa surely ikhaya nekhaya uNkulunkulu ukhona umntwana abeke kuye okuthize amen bazalwane so wena njengomzali ungaba nabo kwambulekela kodwa awukwazi ukwazi exactly okukumntwana so for you pray for all your children amen bazalwane khulekela bonke abantwana bakho futhi uNkulunkulu uzokwenza ukuthi akubonise umntwana ngempela uNkulunkulu amfunayo amen amen so i-environment umntwana akhulela kuyo ngithanda lo mama okubani konje uHana wenza sure ukuthi umntwana wakhe makakhulele endlini kaJehova amen wayengazi lutho ngomntwana ukuthi uzoba yini kodwa wathi umntwana uzokhulela kuphi endlini kaJehova wambeka ku-environment yokuthi uzokwazi ukuthi uma uJehova noma ekhuluma uzobeka ku-environment peaceful ku-environment engenamsindo ku-environment ebuphakazo possible kuyo ukuthi uNkulunkulu uma ekhuluma akwazi ukuzwa noma engazi ukuthi ubani okhulumayo but akwazi ukulizwa iphimbo elikhuluma naye amen yingakho ngelinye ilanga uNkulunkulu uyambiza Samuel akazani noNkulunkulu kodwa uhlezi kwi-environment eright uhlezi endaweni eright uhlezi nabantu abazalana noNkulunkulu uyasuka ngoba akazi uNkulunkulu wazi uEli aphila phambi kwakhe uya kuEli uthenga lapha njengaloko umbizile until kwaze kwaba 3 times until uEli athi kuye mawuphinde leliphimbo likumemeza uthi khuluma Jehova inceku yakho injani iyesu amen so ngisho ukuthi kubalekile ukukhulekela umntwana nokucreate ama-environment right for abantwana bethu bangaphili la kunomsindo khona bangaphili la kunesikokoko khona baphile endaweni eright bakhulekelwe bavikelwe amen bazalwane ukuze umntwana akwazi ukucommunicate kalula noNkulunkulu okuyena omlethile nowazi abeke kuyena inkosi uMusa hallelujah bazalwane so singavumi lo mama ngelinye ilanga ojubani lo mama lo engavumanga naye ukubona ukufa komntwana owazala uIshmayeli konje ngijubani Hagar bani yes Hagar waqoshwa kwa-Abraham waqoshwa kubuhlungu u-Abraham wathatha umntwana wathatha amanzi wahamba nomntwana amen wahamba nomntwana kwaphela amanzi kwaphela konke endleleni umntwana wakhala wathi angifuni ukubona ukufa kwani komntwana amen ngathi singaba nenhliziyo yokuthi asifuni ukubona ukufa kwabantwana bethu amen bazalwane asifuni ukubona ukufa kwabantwana bethu kakhulu leyinsuku thina esiphila kuzo kakhulu kule country esiphila kuyo yase South Africa you see abantu abavela ngaphandle they are here just ukudla lelizwe amen and abanandaba nabantu abadala babanaki baphethe ukuthi akubasibulala abantwana babo bona vele isikhathi sabo sesisincane masingene abantwana ukuthi bakhule beyinothing bakhule bengalutho babanika kwasana ezobadestroy amen bazalwane so umsebenzi wethu-ke manje ukuthi siyibone impi esifayisane nayo esibhekene nayo njengebandla amen bazalwane ukuthi sikwazi ukuthi sikhulekele abasha bethu amen bazalwane ngoba yibo abazosala thina yathi indlela seyiseduze la iyakhona basi la ukuthi masibanikeza ama-drugs abanandaba nakhaya abanandaba nalutho bona babhizi abazabe ingane basibheke ama-drugs ababheke ama-drugs bona benza sure ukuthi bayayazi into abayifunayo amen bayayazi into abayifunayo so it has to ukuthi kube umkhuleko wethu thina njengebandla kakhulukazi ngathi a church is a leader of the society yinto kufanele sikwazi ukufunda kuqala ukubona impi esibhekene nayo amen bazalwane futhi bese siyazi ukuthi base siyibonile impi esibhekene nayo sibhekana nayo kanjani amen sibhekana nayo kanjani yes let us love our children yes asistandeni ingane zethu asistandeni zingasekho right zibheka ngoba siyazi ukuthi azisibhekisanga azisibhekelanga siya understand ukuthi kune target vele kuphunyelwa zona ukuthi
Hallelujah. Igama lenkosi malibonga. That's why ukuhamba kwesikhathi bazalwane sizovota, sivotela abantu okwesiko abakuleliswa. Ngoba bazobe bengekho kwabethu. Abantwana abaready nabazimisele ukuthi izwi lethu asinaki izwi lingahamba. Siphiwe uNkulunkulu lethu. uNkulunkulu uyoma isimkhawulo noma isabantu abazohlala kuleyo mkhawulo. Kuthi yiba, amen bazalwane. Igama lenkosi malibonga. Amen. So, umyalezo wami lapho bazalwane. Mfisha ukuthi nansi inyimpi esibhekene akube yimpi esiyithatha serious. Kube yimpi esiyithatha serious impi yabantwana. Sibakhulekele bebancane, bakhulekele bebadala, bakhulekele besebenza besemsebenzini. Abazali bakudala bebengakholwa njengoba thina sesikhola namhlanje. Kodwa bebengakhohlwa ukukhulekela abantwana. Akubusuku phakathi nobusuku ahlalela abantwana bakhe, akhulekele abantwana bakhe. Umntwana ukhule right as a right aphansi esikoleni noma yonke into. Akukhuleni kwakhe vele alahleka umntwana. Alahleka phuma esandleni aphuma enzeka. No, kunesitha. Udinga ukuthi umntwana enze njani? Afihlwe ngemkhuleko. Afihlwe umntwana udinga ukuthi umntwana avule ingqondo ngokufundiswa abazali. Ukuzazi nokuziqonda ukuthi yena ungubani. Amen. Umba. Igama lenkosi malibonga. Amen. Abanye bazongizwa. Ozele uzongizwa. Amen. Ozele okhulisa ingane uzongizwa. Amen. Okhulisa ingane uzoyibona lento engiyisho. Amen. Amen. Ukuthi ngempela ingane zethu ziphuma esandleni, uthi ubhekile ukuthi khona kuzovela la. Khona ukuhlokuzayo la. Amen. Kodwa uthola ukuthi umntwana uyaphuma out esandleni sakho. Musukuthula, musukujabula, musukuyekelela. Ikhona induku esinikezwe yona. Sinikezwe induku yokukhuleka, sifihla abantwana, sinikezwe induku yokuthi sibafundise abantwana, sinikezwe induku yokuthi abantwana bethu sibatshele ukuthi bawobani. Amen. Amen. Sibatshela ukuthi la emhlabeni abasiba abantu abazoba amaflower azoba khona banyama kodwa beze for a purpose. Amen. Thomunye mayibhala uyini umuntu ukuthi umnake kangaka. Amen. Hallelujah. Uyini umuntu ukuthi umnake kangaka. Uzowamkhalisa. Wamkhalisa ngenkazimulo nangobukhosi. Amen. Singabombuso. Amen. Sikheliswe ngobuNkulunkulu. But lo uNkulunkulu kuze kukhule abantwana bethu kudinga imikhuleko yethu. Amen bazalwane. Hallelujah. Samzokhotha amavesi nje ambalo bese ngihlala phansi. Luke chapter 2. Siyabona la uJesu ukuthi kwafanele ukuthi afihlwe. Abalekisela uHerodi. Kahle hle kungesi uHerodi, kodwa kwakuyisathane esebenza ngoHerodi. Amen. Siyabona izazi ziyatshela ukuthi lalelani ningasabuyele emuva ngendlela enize ngayo. Ningasayi kuHerodi ngoba uHerodi uyamfuna umntwana ukuthi ambulale. Amen. Na uJosefa amsuku uNkulunkulu ufika ngephupho kuJosefa uthi muthathe umntwana. MuseGibhithe manje umntwana. Ngoba usefile bani? uHerodi. Amen. Wathathwa wayofihlwa kuphi? eGibhithe. Ngoba kubalekiswa lo akubalekiswa umntwana nje ukuthi umntwana kodwa kubalekiswa injongo, ipurpose, inhloso kaNkulunkulu ngomntwana ukuthi ayingafi. Ake ngibuze bazalwane. Masibuka nje kanje isindaba. uJesu azange afinyelele ukuthi ahambe noministry yakhe iziphelele yonke. Ngabe khona insindiso. Ngoba phela ayikho insindiso ngelinye igama. Ayikho insindiso ngomuntu. Amen. Hallelujah. Akekho umunye qualified ukuthi angisindise abantu. uJesu kuphela ngoba naye indlela azalwe ngayo yayimenza ukuthi aqualify. Azalwe ngenasici, azalwe ngenasono, uzakwazi ukufela abanesono. That's why masesikhola bazalwane
siyiqonda indaba kaJesu, asikwazi ukukhathalisa uJesu simkhathalise noma nobani ngoba siyazi thina ukuthi umunye kuphela umuntu oqualifya ukusindisa abantu, ongenasono, ongasazange isono, ngoba onesono akakwazi ukusindisa ongenesono. Amen. Luka chapter 2. Sengiyaqeda. Amen. Verse 30. Verse 30. Verse 37, 35. Amen. Fundeka kanje. Oh. Asikale ku-29. La ku-29 ngeke siyi-understand masiyiqala ku-29. Mhlawumbe singayiqala ku-25. Lithi bheka, kwakukhona umuntu eJerusalema ogama lakhe linguSimiyoni. Lo muntu wayelungile emesaba uNkulunkulu, ebhekile induduzo ka-Israyeli. Ebhekile induduzo kabani? Le nduduzo ka-Israyeli uJesu. Amen. Amen. Okhulunywa ngaye, ngithathe ngicacise. Hallelujah. Lo muntu wayelungile emesaba uNkulunkulu, ebhekile induduzo ka-Israyeli, nomoya ongcwele wayephezu kwakhe. Bese lithi u-26, kwakubonakalisiwe kuye ngomoya ongcwele ukuthi akayikubona ukufa engakamboni uKristu wenkosi. Lo oyinduduzo kabani? Ka-Israyeli. Akayikufa engakamboni uKristu inkosi. Lithi wafika ngomoya ethempelini. Kwathi ukuba abazali balethe umntwana uJesu ethempelini ukuba benze kuye njengesiko lomthetho. Amen. Ngosuku lesi-8 lo msiko leli kwakuyisiko lokuthi bonke abesenjani enamandla. Amen. Abantwana bethu bayakhula benokuhlakanipha okungesikho kwezwe. Bakhona abantu abahlakaniphile kodwa bahlakaniphile izinto zezwe. Kwezezwe abadlulwa yilutho. Kwezezwe baya-excela. Kwezezwe bayanqonya. Kodwa ngale kokunqonya kwawo uSathane uvula elikhulu ithula. Ayibangingena ukuthi bayongena kuzo. So our prayers, my prayer ukuthi uNkulunkulu baphe ukuhlakanipha. Ukusaba wena. Amen. Ukhulekele njalo, khulekela abantwana bakho bisho uhamba, ububula ungasaphumise, ububula ngaphakathi inkosi. Khumbula abantwana bakho. Bahambele inkosi. Banikela kuwe. Uyabanikela kuNkulunkulu abantwana. Banikela uwo, banikela bani? Njengalo mama wanikela ngomntwana wakhe ukuthi impilo yakhe yonke uzoyihlala ethempelini. Ubanikela kuNkulunkulu ngomkhuleko, ubanikela kuNkulunkulu ngokuthi ubase endlini yokhonza, ubanikela kuNkulunkulu ngokuthi ubakhulekele ukuthi bangahuheli kalula ey'ntweni ezingeke benefit umbuso kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah.